يطلع الشيطان يضحك عليك ويقول لك ايه ده، هو انت كل ما هتعطل معاك هتقوم تصلي ركعتين؟ طب ما تقعد تذاكر احسن. يعني ايه علاقة الصلاة باللي انت مش فاهم الفصل السابع من التاريخ مثلا؟ بص، اصل انت بقالك كام شهر في الموال ده، فمش الشهر الاخير او مش 3 4 ايام اللي قبل الامتحان هتعمل فيهم المعجزات او هتشقلب الدنيا. الفترة دي بجد مش محتاجة غير توفيق ربنا بجد. انت اللي انت ما عملتوش في التسع شهور اللي فاتوا مش هتعمله ليالي الامتحان. تمام؟ اذا كنت مقصر او كنت بتذاكر من الاول، فبجد انت الفترة دي مش محتاج غير توفيق ربنا ويكون في عونك، وكل اللي انت عملته ما يروحش على الارض. عادي، قوم صلي وادعي وكل حاجة وانت مش بتضيع وقت. او انا عارفة ان محدش بيقول كده من نفسه، ده بيبقى شيطان. بس زي ما قلت لكم، اللي ما اتعملش في السبع شهور اللي فاتوا مش هيتعمل النهارده. فالنهارده لو هيحصل حاجة هيحصل عشان ربنا هيوفقنا، بس كده.